Juan mo banta Karina. Shalom. Bapak inang sini kekelengan nami marang idi kepe merbekas. Bersampang dekat merlolo ate ngodiri, buiding kita pejumpa ibas acara pepalum ate. Di kanal YouTube YKB Bahasa Pakpak. Derang madengku pesakat kami sukutan keluhanen, mersodip mo kita asada tong idengani tendi perbadiai kita. Ali bapak nami si permasih ate, pasu-pasu mo kami, deket tegu-tegu mo kami ibagasan tendim simbadia idi, ibahas sukutan enda. Amin. Renungan tasi darian, ibuku renungan wasiat nai si merjudul, kene mo memerei kala imangan. Si bagini dok lapihan simbadia, imosi tersurat i Markus bindu 6, ayat 35 so ayat 44. Janahnat si bagai pusat permenungan ta, imosi tersurat i ayat 36, so ayat pe-30 pituken. Lotin mo ipasulak gurui kalaen laos misosor, deket kuta silot nan desing isen, asan dorok menokor pangan. Tapi idoken Yesus mo, kene mo memerei kala idi mangan. Bapak inang sini kekelengan nami ibagasan Yesus Kristus. Merbagi artina memperokakan. Katikan na kono memperokakan, kono membagi. Kuso-kusoen, pecidahkan pemerna lot sangkutenna antara memperokakan, deket memerek, marang pe merbagi. Melaibas sadakala jelma, boingo ia merbagi, beli pe ibas kekurangan. Markus bindu 6 ayat 35 so ayat 44n, kita boi belajar imos sada kepedulian deket merbagi ni karina dengan. Realistis ngo pikiran sisin Yesus lako mengido mendahi jelma mbue, na mengikut Yesus laus mikuta si jolmit lako menjalo penganan. Tapi idoken Yesus mo, kene mo memerei kala idi mangan. Yesus memedahi sisinna, asa jelma memperdatekan denganna deket merbagi. Kala i oda boi pelin memikirkan beltekna sambing, deket membeli kala si deban melehe. En mo sini pedahkan Yesus taba kala i, asa merbagi kade silotna taba kala i. Yesus memereken pangan mendahi jelma mbue, deket memanfaatkan 5 roti deket 2 ikan. Imo silotna. Kala i boi merbagi kan kade silotna, marang kede, kumerna Tuhan boi memereken pasu-pasu. Bakune dirintah. Ketika kita kibuka mata deket perukuran ta, asa kita boi menengen kala si deban igembar ta, si membutuhkan pengurupin ta, marang pe perokan ta, melanggo kesabagi, kita mo gabe sadakala si ki perokakan, deket sadakala si nggeut merbagi, mengikutkan jejak keleng Yesus mendahi dengan jelma. Mersodip mo kita. Ale Tuhan, mendoakan lias ate kami, kumerna katamu simbadia, enggo memedahi kami. Ajari kami kiulakan katamu, deket mengulakan sini kelermokenmu. Denganimo kami dak tong, merkite kita Yesus Kristus mersodip kami. Amin. Bagi mo renungan tasi darian, ulang lupa ki subscribe, like, jangan aki bagikan beaka dengan tasi deban kena. Merkitekan i kita karinana, enggo terlibat ibas pelayanan pekabaran Injil, reba YKB. Tuhan Yesus permendebasa emosi masuk-masuk kita karinana, juan-juan mau banta, shalom.